episode. Biyag. Di tao. Nay, adan sa mananlakad mo Manong Elvis. At ang pati kapag nami itigayim ko. Sa di numanan, iti sugalan, wano inuman manan. Si kagit di mo't adura. Kasla di ka na irwam kanyak mo. Day tabi siyom ti pa kaibibusan ti kwarta Manong. Saan mo't At alat tamot mabatbati, uray kas kasanaw. Kan may isa, kwarta laang dayta. Masukatan tumanain. Wanangam sayang latta ti kwartam, tamapmapan iti bisyo. Maawatam kumamot ti baak akabsat mo Iso alim makay kaabaro at akasta ka Manong. Kitam amang ano daytan to ti pakaalam iti sakit mo. Di ka madanagan. Agan anadak mo't akanayon ading ko. Sige, tamapan ako. Ay Manong, mangibati ka man iti kwarta. Awan mo tun mailuto asida. Naibusan ti ginatang mo iti Sabado. Sige, day talagayam. Ikan ka, ading ko. Apay nga itala nagawid ka, Fred. Di mo nabasa ayat itext ko ken ka nanang. Nag-overtime kami, di pagkatalan. At da ngamin inaramid mi project. Mala, agpalas ka nga rodan taumunatan ang mga anak ko. Anyat masida nanang. Ang dalinutok nga adobo amanok. Nag-imasan? Ay, kat syempre no siyak tagluto talaga na imas. Na Uncle Elvis ngay. Diyak mat makita iti paborito na asufa pagililadan. Nawan uncle mo. Anda na pananday, tigayim na. Nakisugal daman siguron. Anya nga rin maaramidan tayo, kay ipili na matikaya na. Kasla saan nga agbyag, no saan nga agbisyo. Into nagsakit. Asino nga iti mga sikasukan kwa na. Dahita nga rin mo, tidi na mapanunot. No agsakit kat sana makatrabaho, kasano tayo laangan. Welcome to Jenna Almoyda Drama. Munti man tabutas ko ading. Ni apay papanamanan Manong Elvis. Makitagada kita. Adang amin nagayab kat. Ni, makitagad ka, ngam na-hangover ka mat. Kaba ilak ti makitagad. Uray na ang uberak. Kita mamatay at suram. Kas kalan na laos nga ikan. Saan mo ta? Si kakit timot. Sigurado ka ba alam? Kasanaw no dadaka sa mapasamakin ka. Asino nga iti ka si ang mga sikasukan ka no maospital ka. Dida kami. Laglagi pam. Diyak masango timang bantay kan kay ja ospital. Kanjak kabailan tagpuyat. Di nakpakadanagan. Kaba ilak ti bagik kunak tumot. Malangaron. Makamu ka Manong. Papanad ni Elvis, limabas mat iti paraangan mi itay. Makitagad ka no nana. Nabartag samot anagawid idirabi Wan nga rod natangken mo ti ulo na. Ngam nagagat matlat nga uray kasjay anabisyo anya. Sobra ti kinagagat na nana ngam grabe mo ti bisyo na. Angam uray na bisyo, bilibak ken ko na, tanaka ipatakder iti balay na, nga isuitan ti pagnanaadan nyaw. Mairanranod kayo pa'y iti pagbanbanugan na. Ay, wan matkit di anana. Nabisyo ni Manong ngam no may papan iti kwarta saan nga imot dayjay. Naparabor kada kami ang kakabsat na nana. This drama is owned by Jenna Almoyda Drama. Manong Elvis, adda ko maibaga, kan ipakpakaasik kan ka. Anya dayta, Lerma. Agawid nga minin ti akin kuko iti balay apag nanaadan miinton umay abulan, Manong. Kat, Siyempre, no agawid da. Isudan ti agnaed di tabalay da. Didan kasapulan ti caretaker. kat kasano kayong arudan? Numabalin akat makipagnaed kami matan dito'y balay mo, Manong. Ha? Saan na bali? Tada kami laang mat kadalakay ko kan ti anak mi. Talo kami laang, Manong. Kat ala Atapay mo't kid di kwarto abakante Di isumatan ti agbali na kwarto mi, Manong. Umanugot ka kung mga agnaed kami dito'y balay mo. Taawan daduma apapanan mi. Kaasyan na kami kumamanong. Apay nga agnada dito'y kat caretaker damot iti balay dasusan Manong. Agawid ka nung aminin da Susan. Apay nga min adi dagi patakder iti kalapaw da. Kat imanugot ka nga agnadan dito'y. Imanugot akon takaasid amoy. Ay, Ti bakante asilid iti asidag ti banyo, tagbalin asilid da. Ano san tayo pailaang
Tapno di da panunutan nga da pagpaburak akabsat ko. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Apay ngay anak kami suot ka mo latan manang Adora. Di mon samot kaya't ti panagnaid min dito balay ni Manong. Saan man natila ibagbagamot si Kalerma? Managatap kalaunay mo't. Manipod nga min adda kamin dito balay ni Manong kat di ka matagtagari. Kundi ka pa'y umisem apulusan. Nasakit tingipan ko, isa kastuyak. Di mo man ikan iti madya kay papanan ti makitkitam, Lerma. No aramid mo, di mo ipasa kanyak, nawatam. Anya? Mayat matiisam mo ang nagawid, Manong. Wala ata na nga pakakmanan natin ko. Lukas ta. Allah ka. Talaga ka di adi mo maikat day ta abisyo, Manong. Ay na, pangliw-liwak la day tuyan natin ko. Mabit lang ah. Makitam na gito'y. Allah, nagadumutin a kwarta day ta. Wan, swerte kita nga daw. Ay katmangtad ka nga roden iti balato mi, Manong. Day talaga. Data, 3,000 day ta. Ay na, agyaman ako na Manong. Adamat lang ang kwarta. Talaga at the best ka ang kabsat. Yati pa'y, paggatang mo iti sidaan tayo. Agluto ka man kiti na imas a sidaan. Nilakay kunto ti agluto no sumangpot, Manong. Tanaim-imas ti luto na. Manutintad ni Manong akwarta kan Kalerma. Kwarta? Nakita nga din nyawat na kan kaitay. Ay namanang, awanan bibiyang mo numano ti inted na akwarta kanya. Di ka lagbain. Dawat kala dawat iti kwarta kan kuana. Kud, inted na nga rod. Nagpuskol kit diti rupa ma. At dang arod nila kayo mong agtrabaho para kada kayo. Dumawat ka pailaan. No agsasao ka mo't manang Adora. Kasla di ka mairanranod iti kwarta ni Manong. Agpapada tayo laang ang mairanranod dito'y anya. Sipod nagnaad kayo iti dayta balay awanan. Saan kami na komportable? Kud, anyat kayat mo asawan ngay. Apay, balayo aya daytoy. Kud balay mo't ni Manong Elvis. Feeling bumalay ka mo't manang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ne, apay, agan ano ka Manong? Agkalkalingutan ka matan. Maditirik na ka din ko. Kasladya ako ng kabailan ti bagik. Anya? Mapan ka man ije balay da tatatone. Ibagam ta itaray nak ije ospital. Agkapsuta kon. Kan mas marikatanak nga agangis. Nala, sige. Diyak ka mo taramidag. Mabit lang nga rod. Inak ayaban ni Tata Tunay. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Si kaman magtaagbantay ije ospital, Manang. Ne, apay asyak. Manong aldawon ada kami kinilakay ko ti mga asikaso kin ni Manong. Kat talaga kasta, Diyak ka ba ulan tagpuyat? Da kayo tinairanranod iti kwarta ni Manong idi. Apay nga ada kami tinamnamaan nyo ang mga sikaso kan kwa na ita masakit. Di ka man nagsawi ti kasta si Kalerma. Uray mo da kayong nairanod kayong malangi ti kwarta ni Manong. Nairanod kami nga agpaysong. Ngumdak-dakkel tinaitulong na kada kayo. Tanabayag kayon dito'y balay na. Ne, Lerma, nalipatam samatan nga inaunak ngam si ka. Awam mo respetom kanya kon. Kasano, di mo amo ti makitinulong. Tumulong ka mata. Ne, nakaawid ka magayaman Manong Elvis. Apay na imbagan kan. Dito'y kano balayan ti pagpaimbaga, Adora. Agimbag ka pa'y nga ta. Katuan na. Dayta nga min, tinal alam iti panagbisbisyong. Idi pa'y lang amin nga ibagbagakan ka huston ti bisyo. Kan banog ko kanupay ti daduma. Gapu iti kinaado ti trabaho. Awanan Kasano makatrabaho kay tangay? Agtrabaho aktumanan noon maimbaga na kon. Ay, sapay nagado ti tumtumaram nga agas. Ikanak man iti danom. Mawawa ka din ko. Nita, baunan nak pa yun. Apay, di mo kabalan di mapan mangala. Di mo tarak ng tasakit mo, Manong. Labanam! Papanan nyo, Lerma. Naawat nila kay ko iti trabaho nga inaplayan na iti kabangibang abarangay, Manong. Kahit papanan nyo ngay. Ape ang naging paki kayo matan.
Ijay kami nga agnaed. Tamabalin ti stay in ijay. Agraman da kami a pamilya nila kay kumanong. Panawan da kami, Lerma. At damat da adora kan ti anak na akadwam dito'y manong. Anya. O sige, patuluyan min manong. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Agim paki ka nanak ko. Apay ka din, Nanang. Papanan tayo. Pumanaw tamutan iti dayto a balay. Anya? Pimanawan daan tim alerma. Jakmat kaya't adatala ang tagbati dito'y Kat, kasano na, Uncle? Ay, makamumutan iti biyag na. Sapay masakit. Nanang. Ay na, sino ti parigatan na mga sikasokon kwa na, Shak? No kaya magbatikan, tasikat ti mga sikasokon kwa na. Sumurutakin ka, Nanang. Nalang araw. Agim paki kan, anak ko. Nangyagak iti kanam Elvis Barok. Mangan kapay. Amok asaan kapay anamigat kat. Saan pa yung harod, Nana? Agyaman na kada kayo. Awan anyaman na. Madi numaladla daw ti panangan mo. Sapay agtumtumar ka iti agas. Awan mo't ngamin maibaon nga gluto, Nana. Tapinanawan dakmot tan dagiti kakabsat ko. Iso nga imayak tamaasyanakken ka. Husto nga minen ti bisyo. Kundi mo labsen ti kinagagat mo. Kaasimat laeng ti bagim no kasta. Uy, Nana. Pag nakmakon da iti anapasama kanyak. Gapu iti pa nagbisbisok. Iso akas to iti laklak ama kita. Ala, mangan ka nga rudan. Tapno makatumar ka iti agas mo, baro. Kumusta nga iti kalugaran tayo ang masakit? Bakit? Kas iti sigod lakay. Agkakapsot latamot. Tinasayat. Kuyugan tanto ama pa nagpa-check up. Wun lakay. Taadda kanugayam follow-up check-up na ngam saan anakapan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Hello, Adora. Ninanam asali da ito'y. Ti kalugaran nyo dito'y ayan ti kabsat yo. Inalak ti numerom iti kabsat mo. Oh, nakaawag kayo matnana. Saludsudek ko man no asino ti adawaya nakada kayo iti kabsat mo. Takuyugan nyo ni Elvis amapan iti doktor. Di kay madanagan iti magastos. Tada kami kin nila kay ko ti makaam mo. Ay, busy akmat nana. Kan oray ni Lerma, makumikom day jay. Angam, ibagaklatakan kwa na Ngam tsak may pasigurado nana. Malaman nga rod balasang ko. Ngam no saan nyo amasango. Da kami nga rod latan iti asawak ti mangkuyog kun kwa na. Ngam ipakadami kada kayo tapno amuyo mo ti mapaspasamak. Wen, oray di yun ipakada nana. Awan problema kada kami. Good pasensya kayo na tanay, talaga busy kami. Awan anyaman na balasang ko. Apay nga akas jay dagi jay nga kabsat. Iti awanan ti pakairanudan tayo ti kabsat na. Kasla di damatan paganano. Di na pa'y sarong kaaranan. Wen nga rod di dala maasyan ijay kabsat da. Idi napigsapay ni Elvis. Iso ti provider da. Ado ti na itultulong ni Elvis kadakwada. Libre amin akananda. Ta ni Elvis ti mangbibiyag kadakwada idi. Libre pa'y ti pagnaedanda. Mas daawak mo't Ngam itatawanan matimulanda ni Elvis. San damot ten na pagan-ano. Ang ituloy talat ta ti mangtulong kan kuana. Takaasimot lakay. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nanang, nasabat kumot na Uncle Elvis iji paradaan ni tay. Ne, anya tararamidan na ijay ngay. Adda ka nun na pan naginatang. No kasta, naimbaganan ni uncle mo? Napigsan? Hun, Nanang, limok magpaikit diya. Ne. Nabayag mga agpayso na jak nakit-kita di kabsat ko. Ay, inaktuman ki di sarungkaran, ta kumusta akmat? Na ipapanamanan Elvis Barok. Sumrag ako niti trabahok, Nana. Kita di mo manin labsen ti agtrabaho. Agtrab-trabaho ka. Sa bali pa'y tay negosyo apakanan. Sa nabali, Nana. Tada katulong aki jay. Kanlikli ka mun ti arak.
Ang mga nunabartek kan tumanen asumangpet di tabalayo, baro. Saan, nana? Di ka matanagan. Tadyak tumalipatan dagiti pang magbagayo kanyak idagsak sa kita. Nasaya at nga rodno kasta. Aywanan tayo ti salun at tayo. Taday ta ti kinabak ng tayo. Wen, nana? Mala, mapankan tapno di ka mataktak, baro. Nanang, at damanin mabayadan iti pagadalan. Manumanan, bayad ka la bayadan. Ammo mangawan makukwarta. Da kayo met ngamin tinang pilit kanyak nga eskwela. Anya? Da kayo tinang ibaga nga agadalak. Iso nga anusan nyo nga rin gastos. Mapanak to itayan ni uncle mo. Barang adamited na kwarta. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Long time no see, Lerma. Nakalagip ka man. Kwa manong. Adda iji ospital ti asawa. Masakit manong. Anya? Umayak ko maagkid daw iti tulong mo. Tani, nabayagan asaan ang nakatrabaho ti asawa. Kat naibusan kami iti kwarta. Anya? Atoy, umdas siguro daytan. Ay katun amanong. Ngam numanayunan pa'y may mayat manan. Dayo nakita sa ngaribo. Ay na, agyaman manong. Ne, adda ka maghayam dito Lerma. Inunaan nak Ha? Oh, nakaumay kamat, Adora. Naimbagman ta nakapasyar ka. When ata mailiw kami kan manong. Ay, umuna akon manong. Manang, panawan kayon tagur-uray nila kay ko ijay ospital. Anyat gagaram, Adora. Adda ngamin bayadan ti kaan na kami di pagadalan da manong. Anya? Ket, kasapulam ti kwarta. When manong tani, awan makukwartami. Naimbagkan ka tabaro ka. Awan pampanunutom abiyagam. Manuti ka sa pulam, Adora. Manong, ipakadami kumakan ka ti panagsublimin dito'y balay mo. Oray da kami iti anak ko manong. Agsubli kami ditoy. Ta sulnitan mi tinagkurangan mi kan ka. Apay, ti pagnanaadan nyo ngay. Apay apanawan nyo. Kaya't mi ti makasulnit kan ka iti nagkurangan mi manong. Pakawanan da kami kumano binaybayan da ka idi nagsakit ka. Wen manong, sorry. Bidot day nga inaramid mi. Iso nga agsubli kami dito'y balay mo. Tapno makabawi kami kan ka. Pagyamanak, no napanunot yo ti kamaliyo. Lerma, Adora, ng mga sawa ako ni Timabiit. Tadan impay ti Diyos sa para kanyak. Kat kalpasan ti kasarmi. Agnaedan dito'y balay tagbalin nga ipagyo. Ha? Mga sawa kan? Manong? Wen, Ay, kababainan ati makipagnaid kada kayo. Taadan tugayang man asawa manong. Wen nga rod Mabainak mutten manong. adda kada kayo dayta. Ngamdidak to ko magurguraan. No bilang jak tumaipay ti anyaman akiddawan nyo. Tani, agpamilya akmatan adding ko. Sapay ko ma, tamawatan dak. Wen manong, maawatan da ka. Ay ket, sapay ko mga rod at naragsakan to iti sidong tagbalin nga asawa manong. Ket, ulitin mi tagkid daw iti pamakawan kan ka. Wen, awan kanya akong dayjay. Linipat kong dayta. Ngam ti panang tulong ti kalugaran tayo kanyak ti jakto pulos malipatan. Utang ko ti amin kadakwada. Isuda ti inaramat ti Diyos nga instrumento. Isu ana imbaganak, adding ko. Nakasang apanunutan nga adda dagitay tattao sada kalamalagip a kumustaan no adda kayat da nga alaan. Ngamnawan ka sa pulanda, ultimo nagan mo, malipatan da. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo di YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tungkal maysa. Sir Eddie, intimplaan kay tigatas mo. Adtoy, oh. Ha? Ne, agyaman aktere ha. Ala, edi sumlatan di tala miseta.
Jak pa ngamin makaturog, sir. Mabalin ka diti makisistorya kada kayo? Ha? Oo na. Ala, agtugaw ka, Terry. Amom, sir. Mano abulan nga agtrab-trabaho ak diti balayo kas babaunan. Adon tinadlaw ko kan ka. Ha? Kas kumaitian niya, Terry. Nasingpet ka nga amo. Man-mano ti kasken ka. Gwapo ka lang arudan. Nasingpet ka pa eh. Agyaman ak, Terry, ah. Ngam saan ang agwapo? Sakto lang. Saan man, sir? Nagtaer ka. Sikat ti katairan na lalaki ang nakitak di tirabaw ti daga. Anya? Imposible mo dahi na, Terry. Amo ka bulbulaan nak. Ala, saan man, sir? Pudno ti bagbagak. Nagtaer kang agpaiso. Apay, awan pa'y nobyam, Sir Eddie? Jak masango dahi ta. Busy akiti trabaho. Jak masango ti mapanagaram. Ay, sayang. Nubak nangak ko ma. Agpaaramakken ka. Ha? Saan ka di? Joke-joke lang day jay, sir. Ngam, ore asino mo't siguro a babae. Talaga makayawan iti kinataer mo. Naidumduma nga minti kinagwapom, sir. Makapaawi si Tirik na. Promise. Di ka man, Terry. Di nakbulain. Tas sa anak anataer. Iso nga ro da mabay na nga agar. Taamangan lumabas tetak. Tawan ikarkarit ko agwapo alangak. Ala, kat no nagwapo ka, sir. Promise, patyanak. Siya kunti mangibagbag ka. Sika agad di tinapintas, Terry. Ore na pintasak no pobre akmat. Babaw nanak laeng. Awan mangayat kanya kabak nang. Tawan mo't ikarkarit ko akinabak nang, sir. No siya kamaysa. Saan aday ta ti pangibasarak iti panagayat? Ha? No di kat iti ugali, Terry. Napintasak. Kat amo ka masulisog ko ni Sir Eddie. Imposible asaan ang maawis tirik na na kanyak. No kanayunak timang pasablog kan kwa na. Gapoy ti day siya na ibagana. Asaan gayam at ikinabak ng tipangibasaran na iti panagayat na iti may sa babae. Na ikana kitinamnama. At dalakit di pan nakaikarikan kwa na. Iso nga aramidag mati amin akabaulak. Tapno mapansin ni Sir Eddie. Pasabluga ka pasablugan. Tapno mamati kanyak. Ibagak lata gwapo nga uray saan mat. Dagito iti ibadok. Short pan kan naingpis asando. Kan kanayon nagdagdigos. Tapno kanayon mat alabang luak. Apayakas tatibadom, Terry. Naka-short pan ka. Kan naging pista santom. Dagaangan ak ngamin, madam. Apay, awan na ing pisa pajama kan t-shirt mo. Tayso tiyo sarap. Ay, hawan nga rod, madam. Ayan dagitay intad ko kan kabadom ngay. Naingpis mo't nagijay ah. Intad kon kaninanang ko tapang bakit nagijay. Kan medyo nailot ngamin. Anya. Kat, apay nga rod naka-lipstick kan naka-makeup ka. Kat adda ka lang mo't dito o nagtibalay. Ay, kwa. Impadas ko lang amin tayo in-order ko iti online, madam. Unay mo't dito nga amo kon. Man nakipyang. Oh. Apaya kasta ti panangkitam kanyak, Terry. Apaya kitaan nak iti pangato kan pababa. Ay, awan ma'am. Nagpintas kayo ngamin. Kasla kay la artista. Ala, ingka kidiagluton tamabisin akon. Mangsigang ka iti ikan, ta iso ti kayat ko asidaan. Wan, madam. No maibaw, ing ti imatang ti anak mo kanyak. Duatan ton nga amo dito abalay, Madam Sita. Ha? Di nak tumabalin na baun-baunan.
Good morning, Sir Eddie. Intimplaan kiti chocolate drink mo. Ne, nagsaba ka nagring Tere. When, sir, tapno mapagserbyan kayo na imbag ka ni Madam Sita. Talaga nagagat ka, Tere. Naiduma kang amin kalagiti nagbalin ababaunan mi ti kalabas. Kasingpet ka ba? Naasikaso ka, Tere. Thank you, Sir Eddie. Nalagaan nga mintirik na kada kayo nga agina. Kasla na bayagan nga gamo tayo. Aywan, thank you gayam iti sweldok idi na minsan nga aldaw. Nakagata nga kiti napinta sa badok. Bagay kumatlang ti ginatang ko ang nighties ko, sir. Pinapintas nakday ti abadok. Uwan. Bagay mo. Ngamuray saan akas tatibadong, talaga napintas ka, Tere. As lang arod saan mo abagay tagbali na katulong. Kasta ka di, sir. Ay, thank you, Sir Eddie. Nagtaer ka. Thank you nga Tere. Ama, kuyugag ni Tere ama pan makitsenda. O sarin mitilugan, tapnusan amarigatan. Taado ka no tigatangan na. Makadlawa ko na, Eddie. Masansan matan ti panagkuyog yu iti babaunan. Kanayon samatan ngagpakuyog kun ka. Tultulungak lang, mama. Tamang ano din na maawit dagiti gatangan na. Neh, kita ama. Amangan mat no sulisukan na kaday di ababaunan, Eddie. Ni mamamat, tila'y bagbaga na. Ibagbagak lang ti mabali na mapasamak. Posible ang mapasamak dayta. Ngamin, adda nadlaw ko agaraw day ti ateri. Adda ampang na. Kasla kayat na ti agpaaram kan ka. Apay, no kastaman bilang, dagas ka di, mama. Anyat kayat mo asawan? Balasang ni Tere, baruak met, mama. No bilang tag ginusto kami, awan dagas na, tagpada kami anawaya. Anya? Edi, kayat mo ti babaunan ngagbalin nga asawa? Awan dagas na, mama. Nagagat ni Tere, kan naasikaso, nasingpet. Kunak topay kat, podno ti atap ko, sinulisog na kalakit ni Dayjay Atere. Sige, mama. Baliwan tayo tagsarita. Tane, aldawan. Agyaman na kiti kinaimbag mo kanyak, Eddie, ha? I love you. I love you too, Tere. Baragsakan, Gamin, ginayat mo tikas kanya. Asaan agwapo. Asla saan ka may bagay kan ka. Tanakapimpintas ka, Tere. Si Kakit Dimat. Siya kiti ati sana may bagay kan ka. Ngamin baknang kayo. Idinto ta siya. Marigri kataklaan. Kat ti pagdanagak. Ang mga no di nakayat ni mamam. Ang mga no agungat no maamuan na tim ay papaniti relasyon ta. Siyak ti makamukin ni mama. Siyak ti masuro. Saan nga iso? Oh, mama, apaya kasta tila ngayon nga imay dito'y balay. Adda ka di problema? Ay, jay atim makulkul laapan san ti panunot na. Apay ka di, mama. Kasano, agayat iti babaunan mi. Anya? Ay, kat, anya nga rod. Awan maaramidan nyo, mama. Napintas mat nga minjay babaw ninyo. Sanak mat anapili ti agbalin a manugang. Oray sana baknang, basta nasingpat kumamot Apay, saan anasingpet ni Terry ababaw ninyo? Ay, mama. Adda nga rod nadlaw ko kankwa na anak ko. Kaslad da sa baling ugali na. Ha? Masiguradok, naturturay to day jay ngam jay kapsat mo. Madanaga na, ang mga no anderan nanto ni Eddie. Kasta nga tangag paiso, mama. Sapay kumaata saan? Adayo tiriknak iti babaunan. Kasla datang tangsit day jay. Siyempre, di nalakayat nga ipadlaw, tagtrab-trabaho ka ngarod kada kami. Ngam kasla dalimad nga ugali na adyak kursonada, anak ko. Kat, bagbagaan nyo ni Eddie, mama. Ibagayo tapaliiwan na pay anaimbag ti ugali jay nobya na.
Saan aga puta napintas tilangan na, kat napintas matan ti kaunggan na. Taad dadagitay napintas, ngam nagalas ti ugali da. Saan mat kati nga amin, ngam addalat takas na, mama. Saan kalapdan ang makiinayat, anak ko? Ngam pangaasim, tadi kag dardarasutos. Paliwam kumapay anaimbag ti ugali ni Terry. Nabaliw kong ti ugali na mama. Nagagad, naasikaso, kan nasingpat. Anak, saan nga amin na kinasaya at ti maysa tao katagpayso? Ado ti peke itan a kinasingpet. Mama, Saan ngagpilpili iti pakiinayatam, anak ko? Ngampilyam kumamot tay nasaya at ti ugali na. kat nasaya man ti ugali ni Terry, mama. Basta paliiwam pa'y nga umuna ti ugali na. Di ka kumaagdardarasudos, anak ko. Naimbag man ta nakalagip ka nagawid, anak ko. Wala nanang, kadwak tinobyo ka nagawid ni Eddie. Ha? Naimbag nga orasyon, nana. Ay ikastamot kan ka, Barok. Tsak amo nga dagaya mo nobyo to'y anak ko. Baknang ni Eddie, nanang. Iso adiyo tagibasitan, ha? Anak ti amok ni Eddie. Ang gamita, nobyo kon. Ay ikasta ay Allah, nakababain pa kit din. Nakurapay kami laang, Barok. Saan kami amay kari iti pamilyayo? Saan kami abaknang? Anya nga iti kinayat mo iti anak ko, Barok. Nagagat, kan nasingpat ni Terry, nana. Dahita tinangayatakin ko, ana. Ha? Ala, ingkay kat gumatangan iti mamerienda iti store. Nabannog kami ang nagbiyahe, nanang. Siya kung timapan gumatang, Terry. Sa dino ka di abanda ti ayon ti store dito, eh. Isyakon, Barok. Asidaglaang mag-store dito, eh. Bayam ani nanang timapan gumatang, hani. Ikamlatan iti paggatang na. O, sige. O, at iti igatang yo, nana. Eh di, jak kayatan ti agnaag dito'y balayo. Ha? Apa, Terry? Ada ka di saan mo ano gustuhan nito balay? Jay inam Ipadlaw na lang di na kaya taparakan ka. Nakamisuot ka na yun, kundi nakasarsarita. Ay, style na lang di kasyahay, Terry. Talaga kit di na kaya taparakan ka. Tadi na kaya't nga agkasarta. Tingamin kahit ni mama. Amunta ka nupay anong bag ti ugalit itong galmaysa. Saan mo na masapul day ta? Tamong mo ti ugalik, saan ka di? Among mo nasing putak. Wen, Terry. Pumanaw talaangan dito'y balayo, Eddie. Ha? Papanantangay no pumanaw ta dito, eh. Di mo kunaan nga agawid tayo dyan lugaryo. Di mat agmay-may sa nilulom ijidakkel abalay na. Apay no ijayan ti pagnaadan ta. Mabalin matkit di. O sige, umakartalahangan ijay, Terry. Di ka pumanaw, Eddie. No kayat ni Terry ti pumanaw, isolaang. Di ka sumurot kan ko na. Mama, suportaran da kumalatan iti kahit kung aramiden. Tapakaragsakak na ito, eh. Talaga natangkan ti ulom. Kunak met nga amumpay anaimbag ti ugali day ta, Terry. Apay, di mo madlaw ti pudno anasingpat kan ti agin sisingpat lang. Laglagi pa, anak ko. Adon dagiti tao ita analaing ngagpamarang. Awan marami dakong talagang awan pa nagtalat yung kini Terry, mama. Basta siya, napanag ti kinasingpet ken kinagagat na babae. Iso ala dingitag, no jak mapatgan ti kayat yo mapasamak. Jak laim pagaraw, agayan ayat kayo magayam kini Terry. Apaw, sana kayat ni mama para kanyak ni Terry. Yung ayat tinubyak. Apaya din na kaya. Gaputa katulong lang. Wan siguro, Lolo. Ay, saus. Anwam tibak nang no suberbiyada mag. Ugali, tikang rulaan na kita, mapo. Sana ati lang, wano kasasaad itibiyag.
Nasingpot ni Terry. Kidawag ang makipagnaid kami pala dito balayo. Ay, sige lang. Awang problema mo. Apag isaw, nakabakasyon ti babaunin dito'y. Tagsakit ti amana. Nasayaan mo. Tapos nakadwa dito balay apok. Agyaman kami, lolo. Adto yung tigatas yun, lolo. Agyaman ak balasang ko. Saan lagayam anasing po ti nobya ti apo ko? Nagagatpay. Agyaman nak, lolo. Nagsisilap dagiti alahas dayto alakaya. Nagado ti singsing na. At dapay kwintas kan relona. Ure at dalahang diti unag ti balay na. Nakaalahas latta. Neng, unay mo na ita panangkitam kanya kontere. Ay, kwa. Kaya't yu masahyak ti bukot yu, lolo? Ay, sigurado ka. Ang mga nuwag kong ganiin. Ang mga nuwag imong. Saan, lolo? Tamo na matana si kaso akiti babakit kan lalakay. Alamang nga raw, balasang ko. Masahiyam man ti buko ko. Okay, lolo. Aday ta. Ay, sus. Madlaw nga ado ti lami isi ti bukot yu, Ay na, nagbayatan. Baka ginawat si bukod ko, Sige lang, lolo. Nanaman nyo ti panang masahek iti bukot yu. Inayadak nga ikatan ti kwintas na. Igiddan ko iti panang masahek. Tapno saan na amadlaw. Ay na, may turog ko no sabot ka, no kastoy lang. Sige lang, lolo. Enjoyan nyo na naman ti panang masahek kada kayo, ha? Naikat kunti kwintas na. Ibulsak at dagusan. Awan nakikita yu akwintas, day, tere. Awan mo tantay kwintas ka, naragrag ka. Nangikan nyo aya, lolo? Diyan ma, ikatanday day. Nakasuot latta kanya, ngam awan matay. Ala! Ang mga napugsat kat natinag. Ngam, awan mo't nakita kiti nagwalisak. Uno saan? Ang mga nalipatan nyo tinangikabilan nyo, lolo. Nalipatan nyo sa amat nga inikat nyo. Oh, nga ta. Sana pa'y mga kabaw. Iti kasta nga edad yo, talaga mapanan ti panagkabaw yo, lolo. Ang bayan nyo, tatumulong kami ngagsapol. Ay, wal man, tanay, napatagkan na dahil di akwintas. Manaw, tigas di akwintas. Naidumduma. Kaya tiyo, tadalusak dagita kukuyo, lolo? Magagit kaya, balasan ka. Wan, nakaluto ak meten. Isa dalusak dagita kukuyo tani, nagatiddugan kan nagrurugit. Alang ka raw, balasan ka. Taiturog ko man dito tumba-tumba, tugaw ka. Bayat ti palang dalos mo iti kukok. O sige, lolo. Riingan kay to no nalpasan. Adeta, naikat ko ti daddu maasing-sing na adina na puutan. Kan uray ti rilo na, inalakon. Dinak basta mapabasol da ito eh. Taawan ebidensya na. Lolo? Lolo! Agreeing kayon. Nakatulog akong mga paisaw. Nadalo sa akong dagiti kukuyo, lolo. Ay na, agyaman na ka raw na balasang ka. Eh di, agawid aki di lugar mi. Ikan na kiti kwarta ha, tagumata nga kiti kasapulan ti inak. Okay, Terry. Kano nga gawid ka? Inton bikat, sa pagtagbiyahe.
No nairon ako mga awan trabaho, tadwatang agawin. Madami kami sirik ko no bigat. Wen, sumrak ka. Di kaglanglangan. Sayang tal daw mo. Siyaklatan tagawin. Nang, bantayan nyo ti aparador ko dito balay Adda na patag-akarga day ta. Anyat karga na aya. Basta na patag-abanag. Di yung pampanawan ti balay sana nakalak Ipadlak yo ka na yun. Wen, sana balay tadamat tulbag ta aparador mo anak ko. Nalakalaman dadaal ti tulbag na. Isabantayan nyo lata. Sita anak, apay nga taban ni pudim tang daide, kan tinubya na ijay balay. Ado ti mapukpo kawagamit ko. Pati alahas ko, napukaw ti daduma. Anya, kunak tumot ngamin idi kada kayo. Apakabitan tayo iti CCTV ti balayo. Ngam diyo kayat. Kaya't kung san anak ko, narigat ngamin tagpabason na wan ebidensya. Sige tatang, paikan tayo. Ngam di tayo ibagbaga kadagiti dua. Terry, kumusta? Ad-ada pimintas ka. Ha? Kenneth? Si Kadaytan? Siyak na ron. Di na mabigbigan na ya. Nagwapo ka mo't una yan. Bim mo daw kan bim makad di pa magimanagyan ijay syudad Saan mo't unay? Kumusta? Balasang ka pa Siyak, baruak pa Wen, balasang akpay, Kenneth. Terry, balagip mo ka di tinapalabas ta idi high school ta? Kwa, wana. Jak malipatan day jay, Kenneth. Mabali na rumarta. Inta mga ni Jaylee. Pagis-istoryaan ta. Sure, Kenneth. Kunam a restaurant ti papananta, ngam hotel matan dito Kailiw ka ngamin, Terry. Ay, ayatan ka. Ay ayatan kamot nga aging gaita, Kenneth. Kunak no nangasawa kan, ngam saan pa'y kayam. Isublita tinapalabas ta. Wen, Kenneth. Basta palubusan na ko mga agtrabaho iti syudad, Tapno da kwartata. Wen, Terry. Di ka madanagan. Agurnong ta iti pagkasarta. Kasapulak ti kwarta, Eddie. Masakit nga ni nanang, aday di ospital. Anya, kat kumusta? Anya ti sakit na? Saan da pa'y nga amo? Madama pa'y latipan naka-examen na. Ngamkit di, naka-confine. Anya? O sige, takuyugan kantong agawid. Ay, saanan? Sayang ti trabahom naglangan ka. Sayang ti sweldom. Syaklatan. Kabalakmat. Basta ikan nakiti kwarta nga agawid, Awan paggatang ko iti agas ti ina. O sige, ikan ka, Terry. Aday ta. Naala kong dagiti kwarta jela kay dito kabinet na. Amok tayan ti tulbog ti kabinet na. Iso analukatak adagos. Ikarga kadagos dagito iti bag ko. Sa aktor muaren. Dakkelan da ito agatad apang rugyan mi ka ni Kenneth. Ni Kenneth ay ayatak. Jack ay ayatan ni Eddie. Kwarta lang ang tikinayat ko kankwana. Rumara kong dito silad ni Lolo. Tagrubwatak mutin nga agawin ni Jay probinsya. Di kan palubusan nga agsubli dya syudad, Terry. Agtagibalay ka. Tasyak ti mangget. Ngam, awan kwartata no jakag trabaho, Kenneth. Siyak na ron tagtrabaho. Ni, mabitla nga. Sumbatak ti awag ko. Panawan ka pa dito Hello? Hello, Terry. Kaano kang agawid? Ay, kwa. Sorry Ngam, diya ko nagsubli dita. Iso alipatan na kon, Eddie. Bye. Mama, pinanawan na kong tinobya. Suruta ka dya balayda. Sakbay asangitam day siya babae. Buyaon pa'y day to yan ako. Naala day to iti CCTV ni Lolom ijay balay na. Ha? Anya day ta, Mama? Buyaom ti aramid siya nobyam. Ti panang takaw na iti kwarta ni Lolom. Ha?
Agtatakaw jay nobyam, anak ko. Kunak tumeng ngamin, asan ang mapagtalkan day jay a babae. Apay ka di nga agkaraawag ka, Eddie. Imbagak lang arudan alipatan na kun. Wen, amo kun no apay at di mong kaya tagsubli dito eh. Kaputagdan ng iso katang kanyak. Ha? Nga sana na itati makagapo, no apay kay mawagak. Kaya kala kapag saganain, ta idarumda ka. Gapo iti pa nagtakaw mo dito balay ni Lolo. Dakkel ti ebidensya mi. Anya? Eddie, please. Di da kumamot idarom. Isablik dagiti tinakaw ko basta di da kidarom. Lading ito, Terry. Ngam sangwang tinagbasulam. Manangal lilaw. Nakabalo din ni Terry, anak ko. Pagawanan dak, mama. No jak impangag ti pa magbagayo kanya kidi. Hala, okay lang, anak ko. Tinapatag, saan ka nailawan anang ikasar iti dayjay a babae? Dandan ni nakaasawa ka iti agtatakaw kan manangal lilaw. Ni Kenneth ngay. Apay asan nyo akadwa nga imay dito pagbaludan, nanang. Ay, awanan nangasawan iti sa balay. Anya? Di mo namnamaad ni Kenneth. Tadi nakakanon pagan ano. Naupay kanukan kan, iso nagsapol iti sa balay. Anya? Apay akas ti tinagtungtong palak, nanang. Naibaludak lang arudan. Pinanawan nakpay tinay ayat ko alalaki. Pag nakmamday tan, anak ko. Sapay kumatagbalbaliw kan. Amom amade ngam apay nga inaramid mo. Isungay karum ati nagbasulam. Pasensya kay lakuman, nanang. Pakaibabay na nyo ti inaramid ko. Nala, pagpampanunutam dayta, anak ko. Agbalbaliw ka kuman. Di ka mangluko iti pada matao, no di mo kayat ti madusan to. No dakas ti ganwat mo, dakas tumet ti banag mo. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen. God bless, iti Tunggal Maysa. Nanang, adda aramidin nyo ita. Awan, anak ko. Apay ka de. Umay kayo man nga rod ije balay, takadoan nyo dagiti apo ko yo. Tadda pa na. Kaano aya, ita ka din. Katwan na, ta itati irurwar ko. Ala, isarayon to'y balay yo, ta umay kayon ije balay. Agkuyog tayon, tani agdardarasak. Jak pa'y nagarmusar, anak ko. Mga anak ko mapaibiit. Saanen, adda makan ije balay. Ijay kayon ton amangan, darasan nyo ni aldawan. Aday ta, inruar ko aminan amurang mi kadagiti apo ko yo. Pakilabayon to dagita nanang, wan. Di kay madanagan, tatangdanan kayon to. Ay na, baybay ang manday tatangtangdan. Aglaba ak kadilatan nga uray awan tangdan ko, anak ko. Nasayaat ma, tamo yung asawan tikas na. Taawan mo't sabsabali, saan aya? Anak dakmat, tulong yung mutin akanyak nga anak yo. Ngam ikan kay tulat na, tapno awan may bagbagayo. Ay na, saan anak ko? Igatang bukit di itigatas dagiti apo ko. Numalpas kayo nga aglaba, agdalos kayo man dito'y balay tani. Jak pa'y masangon ti agdalos. Ay punasan yun to amin atawa kantay sirok ti lababo kan paglutuan. Dalusan yun to man, nagrugi ngamin. Sige, anak ko. Pakikupin yun to dagitay malabaan nyo Isimpayon to dagiti badbado iti kabinet, tani naggulo. Kupinan nyo anaimbag, anya, nanang. Aginaw kayon tupay, tayak na sangot inaginaw. Alawan, anak ko.
Kung naktupay ka nga da kay dito'y balay damanang Sandra nanang. Napanak iji balay yung ngamawan tao. Iso ngayon bati kun aja impadigo kasi daan nyo. Kinalubak iji lamisaan. Kastaya anak ko, ururayak ni manang mo, tawan pa'y laeng. Agawid ako man, ngam awan kadwa dagiti kakaanakam. Ni, malaman nga mawampay laang. Ha? Aguri kayo. Apay taimayo. Agagatal samat. Ay, huwag nga rod. Kimaro nga rod, idinagigamak iti sabon. Allergy na nga minti powder a sabon. Amo yung nga allergic kayo iti sabon. Nga maapay ang nagigam kayo pay laang. Nalipatak mo't nga rod anak ko. Kan kapilitan, tanaglabaak ngamin. No kasta? Da kayo tinanglaba kadag itinagado asampay di tarwar? At dapay nagpupuskol nga ulas? Wen, takaasimot di kabsat mo. Saan na amasangot aglaba? Ay, Imbaon na kayo manan ni manangan. Ape atunggal ayaban na kayo. Nagado ti paparamid na. Di lamasyan mat kada kayo. Ala, baybay amo na nako. Tatulong kun kankwana. Taamumot nga awan asawa na. Kaasi damot kadagiti kakaanakam. Ay, grabe mat ni manang. Bakit kayon? Ngamno ibaon da kayo. Kung namatlan 20 lat taon nyo. Nagririgat dagiti ipaparamid na kada kayo. Anya pa'y tinaramid yo. Pinagdalos na kayo manan? Ay na, napigsaak pa'y mo, anak ko. Basit laaba nagdagita. Ang mga nung pinagkarpintero na kayo pa'y. Nagbagbagkat kayo manan itinagdadagsunan. Saan mo't, Nelia? Naglabaak laeng kan nagdalos. Ay, nakakaasi kayon. Bakit kayon ng baon-baonan na kayo pala ni manang? Di lamasyan mo't kada kayo. Pasensya kayo nanang, tani narabyanak. Ayan dagiti apo ko yung ay. Nakaturog da, anak ko. Ay, kasano, agawid akon atan ay makaturturog akmutan. Nagluto kayo. Igawandak man pa'y iti kanak nanang. Ay, mabiit lang nga ron, anak ko. Aywan, awan pa'y matlat maitad ko atang danyo anang kadwa kadagiti anak ko tani. Awan pa'y matkwartak nanang. Adda nang usarak iti kwartak. Ay na, baybay aman day tatangtangdan, anak ko. Saanan amasapul day ta. Imbes nga itad mo kanyak, igatang mukit di iti masapsapul yo. Ay katagya manak nga rod ananang tani. Amo yung mati kasasaad ko. Agmay may saak amang bibiyag kadagiti anak ko. Tawan kat nga rod amada. Talaga ka di asaanan ang nagparparik na ti amada. Saan amang mangtad iti suporta? Pulos. Inblak nakpaykit din Iso ajak makuntakan ti loko lalaki. Ala, ano sa muna ko? Naimbag tula no dumakil dagiti anak mo. Wanan anyak pa'y nga rod ngay. Ay, apay, agawid kayo pa'y lang maturog kayon, taagluto kayo no parbangon. Ay na, agawid tainak mo't pa kanon dagiti dingwon ijay balay. Uray ta si daglaeng mo't. Alam, makamu kayo nga rod. Igawandak pa'y nga rod iti kanak sakbay nga agawid kayo. Tainak pa'y agpulos. Nala, sumrag kayo nanang. Dito'y kayon balay amang rabi Tapno saan kayon nga agluto iji balay yo. At damot kit ditay kilabban anabati ijay, anak ko. Linutok iti agsapa day jay. Ay na, kilabanan day jay. Ipakanyon to kay din itidingwan nyo. Mayat mo lang no kaluto akanayon ti paunag yo. Alala, agtugaw kayo, tay timplaan kayo iti kape yo. Ay na siya akong tagtimpla, anak ko. Mataktak ka laang agtimpla. Basta agtugaw kay lakadidita nanang, di kay tumakder. Tulungan ka nga rod ngagluto. Ay na, sana mabalin. Mabitla lutuan di si daan tayo, tanakaluto ako ni itiin na poy. Iso ngay nayaban kayo dito'y balay, tap nag-relax kayo. Bayan nyo apagserbian kayo, nanang. Agbuya kay kit di iti TV. Aguldag kayo dita sofa no kayat yo, tap no makarelax kayo.
Ay naapay nga gininaw kay Manditan nanang. Pumanaw kay Mandita. Basit mo't yung mainawan, anak ko. Basta pumanaw kayo dita. Siyak ditan. Kung nakmatandi kayo may dito balay ngagtrabaho. Saan na tila aramidan nyo man? Ala, ingkay agbuyo iti TV di salas. Ay na, una yan, ayat. Para ginaw lang, saan mo't anarigat at trabaho, day? Basta ingkay ijayan. Makaungutak no ipilit yun si kayat yun nanang. Adda kayo matgayam dito'y balay Danelia nanang. Napanak iji balay yung maawan kayo ijay. Apay aya anak ko, Umayo ko makaduan dagiti apo ko yo, tain nakagtrabaho. Adda ngamin part-time job anastra ka. kasta aya. Manang Sandra, no ayabam ni nanang ije balayo sana tila ipapaaramid mo. Tani nakapsutan ni nanang. Tila ipapaaramid mo magkankwan. Ano kasi nga ayabam ije balayo manang. Kat, anya itan no ibaon ko ni nanang. Saan mo't anarigat dagiti ipapaaramid ko kankwana? Narigat mo taglaba manang. Sapay pasig nga ulas dagiti palpalabam kankwana. No siyak jaketa pagtrabahon ni nanang. Ultima ginaw ka jaki paramid kan kuana. Ngamin, masya nakitiin nata manang. No si ka, naimbag kan ka, tada asawam akatulungam. Ngam siyak ngay, agmay may saak. Agpakalaing ka mga agsaw iti kasta, Nelia. Ala, di kayon agrikyar nga agkapsat. Saan ko maaday tati pamkwatan ti saan nyo apag kinaawatan. Pangaasi yo anak ko. Agpakalaing day di Anelia. Kunamitlan isunti inauna no agsasao. Awan respeto na kanyak amanang na. Ala, pasensya amon jay kapsat mo, anak ko. Di yu ikan iti tawid day di Anelia nanang. Ha? Di lang nagsaadan ti balay dati itudyokan kwa na. Anya? Siyak ti inauna. Iso asyak ti masurot nanang. Agbingay kayo tagkapsat kayo mo, anak ko. Kaasimot jay kapsat mo. Natangsit day di Anelia. Iso nga ikan nyo iti pagnakman na. Agpakalaing launay. Basta, no anya timbaga, iso titong palin nyo nanang. Jay laang nagsaadan ti balayda ti itidyokan kwa na. Kat amin amabati, siyak ti pangipanan nyo. Sigurado ka akayat nak, Alfred. Adaan nak ko. Saan akon abalasang? Juan Sandra, inaram ka nga ron. No saan ka kayat? Kayat ka, Sandra. No aklunan ka. Anya ti sumaro no aplanom. Agdin na ta. Di ta mabalintag kasar. Tamo mata kasado Ngumkit di, nabayagan na nagsina kami. Sige nga Rod, aklunan kan. Basta maipatag mo kumamot dagiti tanlong anak ko Wen, awan problema iti dayta. Kabagis, adamot lalaki ayaw awid ni Sandra iya balayda. Asino ngay dayday? Nobyo na? Ha? Kasta aya. Nay, jak amo dayta kabagis. Kaslasiga mo't alalaki dayday. Namidduan anakita. Napuno pa iti aritos jalapayag na. Pati bibigin agong na. Kar aritos. Anya? Nay, asino ngay nga taday jay? Inkanto kitaan. Tapno maamuam kabagis. Mabay na ngagdamag kini Sandra. Tamangan no tagidaksen namanain. Kitag sakit tinakim na. Pamukon ti style day jay ng anak mo. Nagdumada talaga iti ugali kini Nelia. Adayo, anasing-singput ni Nelia akanakak. Asawak ni Alfred nanang. Apay, adda problema? Anya trabaho na ngay anak ko. Apay ay trabaho adagos ti damagan nyo. Wala, tapno matulungan na kamot. Amangan mo't no istambay. Agsapsapol iti panggadan na nanang. Nagagat ni Alfred. Tanagagat nga agsapol iti trabaho na. Nagagat lang agsapaw. Awan mo gayam trabaho na. Agsapsapol nga Rod. Makasapol to ka di. Danag yun aya. Amangan mo't no papakpakan laeng ken ka. No kunam nga awan trabaho na anak ko. Hay, awan bibiyang yun iti dayta. Saan mo't ada kayo timang pakan no bilang laeng? Siyak mo't nanang.
Alawa mat gam ti taga ni nanang mo, Sandra. Wala, dagada iti day di tatang mi. Tinawid damat laang kadaapong mi. No kasta, duha kayo lang amang tawid, iti dayjay. Wala, ngam kunak nga rod kininanang asyak amin timang tawid iti dayjay. Ikan nalabas sit jay tangsit akabsat ko. Kat, anyat ko na ni nanang mo ay. Isakit na nga rod jay kabsat ko. Apay nga kasta. Andan sa amat paborito ng anak. Sapay napintas ti lokasyon ti dagayo dito. Nanginalakid din umaila ako. Ha? No kayat mo, agnegosyo ta dito lugar yo. Taigid ti kalasada ti dagayo. Agipatakdir ta iti grocery dito. Wano hardware. Kanda dumamay. Mabalin pa iti gasolinaan dito. Pangalaan ta nga iti pagpunan ta, Alfred. Ila ako ta ti dagduma at hawid mo ah. Mangibati tala iti pangipatakdir ta iti negosyo ta. Mayatan. Ayunan niya. Masapol nga rod nga ado ti tawidak kininanang. Tapno matungpal ta ti arapaap na. Sandra, di ka madanagan. Tamakitinulong akiti dayta. Kita nanyamot ti maaramidak. Tapno si kalaang ti papanan dya sa nikwa ti inayo. Papanam ka bagais. Inak kano ilutuan dagiti apo ko kini Sandra kabagais. Napan kano ngamin nagtrabaho. Apay, saan ama kaluto dyan nobyo na? At damat lay dyan balay damat maturog. Diyak mo Basta kunanamot amapanak ije balayda. Ay na, bagbagaam ni Sandra kabagis. Inunglaw sa amot tunday dyan lalaki. Nakakaasi lang arudan amang bibiyag kadagiti talong anak na. Nagisang putpay lang iti lalaki apakanan na. Ay, wan nga road kabagis. Kanayon kumot abagbagaan di anak ko. Ngam kanayon nakmat akontraan. Talaga sukir da dyan, Sandra. Iso akas dyan tinagbambanagan na. Tanasukir mo ngamin. Ay, wan nga road Sige kabagis. Labsan ka pa'y tanay aldawan. Sige kabagis. Nanang, kunang ni Sandra. Pakilabayo kano dagitoy. Ha? Ken agdalus kayo kano dito'y balay, nanang. Ngem, aginahayag kayo tapno sa anak maisturbo dito'y amat maturog. Napuyat ang amin. Awan turturog ko'y dirabi. Ay, anyan day ta lalaki. Nagdakkelan a karne. Ngem sadot samot. Ngem, apayakas jay dagiti mata na. Naglalabasit. Ken kaslaag piwis-piwis nga agsasaw. Manirisem na nga taday jay. Ay, naalikutag pa'y dagiti mata na no agsasaw. Ay, sabali tiriknak iti day taatao. Rumar kayo, di kayo naariwawa dito sila. Ne, ungtan na matan dagiti apo ko. Kachuti makaraman, ha? Ay sus, ayabak dagiti apo ko. Sandra anak ko, pasensyakan iti daytoy ang maibagakwan. Ngam addama di anadlaw ko iti nobyom. Ha? Apay nanang? Awan aanusan na kadagiti anak mo. Bugbog kawan na mo't iti anak ko. Siya ti masaksaktahan no kasta ti aramiden na kadagiti anak mo. Style na laang tikas jay. Kasla agong unget ngam saan. Ay, kaslaawan na pintas amasakbayan nyo kadagiti anak mo iti sidong na anak ko. Kasla padagsen pa'y kitdi No diyo kayat ni Alfred amanugang. Saan laang? Adda ngamin paborito yu amanugang. Saan akasta anak ko? Ibagbagak laeng ti kapaliiwak. Taparamot laeng iti pagimbagan nyo nga agiin Huston, nauray ka sa ti panang padakasyokin ni Alfred. Ay ayateklata. Ay na, kunaktumot nga minasan at tilar aramiden nyo ije balay damanang. Anya ngay aguyak kayon. Ay, agimbagak mo't laeng. Basit lang nga uyak dayto Ay, naglaba kayo man nga minan itinakad, ado. Kuna ni Uncle Rudy. Saan kayo na mapan ije balay damanang
Maparigat kayo lang iti trabaho ijay. Umay kayo pa'y lagna di dya balay, tapno maasikaso kayo na imbag. Kasano, dagiti dingwon ko dito ibalay, anak ko. Ay na, umay kunto pa kanan idan. Basta agnaad kayo pala ija balay. Mayat kayo man, wano saan. Nangalaam iti karbangam amang ipaidam kininanang Nelia. Paumayumot ije balay Agpaimbag pay. Aguyak ngamin, manang. Amangan no kumaro tirikrik na nanumapan ijay. Takanayon mo matapaglabaan. Bakit ni nanang? Pag ginanaan ta kuman, saan ta napagtrabahuan? Talaga asip-sip ka. Kayat mo ti agpalakas kininanang. Tapno si kalaang ti pangtadan na iti tawidan takan kwa na. Ni, awan kinapudno dagitang ibagpagamanang. Atap mo lang dayta. Basta siyak, concern nak iti salon at ni nanang. Iso pasensyakan, nujak palubusan ang mapan iji balayo. Magandang kang aminan, Sandra. Mabiit lang masulbar ti parikot mo. No manugot ka iti bagbagak. Idispat sa rakonday jakapsat mo. Wunan, Alfred. Tapno awanin ka inagaw ko iti atensyon ti inami. Ken awan ka inagaw ko iti sanikwa amapanawan ni nanang. Kasta. Ken, kaano ti panang iwayat tayo amin? Tulungan na ka. Duwata amang iwayat iti amin. Tap, amangan numarigata nak. No sisak lang. Agtinulong ta, Sandra. Planuan ta na imbag ti amin. Alam, agaramat tayo ti kastoy. Tap, no maiwayat ang ti plano ta. Nangalaam iti kwartam gatgatang mo iti may parit nga agas. Diskartig daytan, Sandra. Malan, agawaan. Tapno marugyan tan ti plano ta. Sige, makaamu ka nga rod, Alfred. Ni manang Sandra ti umawawag. Apay nga ta. Hello, manang? Hello, Nelia. O may kakumadagos dito balay. Itaray tayo di ospital ti anak ko. Ha? Apay manang? Nangato ti gurigur na. Awan ngamin ni Alfred. Sika lang ti amo kapag patulungan. Sige nga rod, mga yabak itilugan. Saanan? Ada ni nayabak alugan na liya. Darasam ko ma. Di mo ikuyog nila kay mo, ha? Si kalatan ti umay. Sige nga rod, manang. Umaya ka dagos. Ni, ada kamit kaya manong Alfred. Kuna ni manang awan ka. Ayan ti ka nakak. Sumrag ka, Dagos. Ay sarap ti rito. Ba't anak? Anya tararamidam? Di bakalan. Malang Sandra! Tulungan na! Paragamon! Darasan! Uwan, Alfred! Sabali din na pala ko! Di na kayo! Tulong! Jacqueline, pagaro pa may turad na kapagaramitan itikas diti kabsat ko, nanang. Ay na, anak ko, aya. Naimbag ka nakataray ka. Mabutangag. Ala, sana bali. Tatiniliw idan dagiti pulis. Nagdakas gayam ti plano day a Sandra kan tinobyo na. Managing bubukod na. Nanang, pakawanin da ko ma. Nelia ading ko. Latingitag Sandra. Ngam saan arab-rabak ti naramig jo itinobyo. Kan naduktalan dapay nga agar aramat kayo gayam iti may parit nga agas. Pagbababaw yung tinaramit ko, nanang. Nelia. Nagsakit lang amin na panunutan, manang. Kabsat na, nga may turad na gaya mapagaramitan ni Tidakas. Pakawanan na kumaading ko. Pagbababaw yak day chay. Nanang, didak ko man idarong. Kunak man no patpat gandak. Amom no kasano ti panang ipatagkukan ka. Nga oray saan ka nagtaod kanya, Sandra. Anyat kaya't yung asawan, nanang.
Jak kumakayat nga ibaga tipod no. Nga mapilitan nakitan. Ngamin, dandani pinatay mo tipod no nga anak ko anin Elia. Nanang, diyo ko naan nga ampun ni Manang Sandra. Juan, maladaga pa'y laang idiim paampunda kada kami iti da iti amam. Inan-anusak ti ugalim, Sandra. Ngam iti kasjay nga inaramid mo. Latigita. Ngam masapol nga ikarom dito ipagbalutan tinagpasulam. Nanang, apay adi yung imbagbaga dayta. Ulitak, jak kuman ibagamay sa kang ampon. Ngam mapilitan ak, Sandra. Iso apasensyakan. Diyos ko. Kaslama konsensya ak anang ipabalod kini Sandra, kabagis. Ay, san? Awan tirumbang, baka konsensyam ka bagay. Say naramid mo lang tirumbang. Maasyanak ngamin kadagiti apo ko. Adda ni Nelia, amang tulong kadagiti kaanakan na. Gusto lang tinaramid niyo. Tapno dapag nakman na. Hindi pa lang amin nga ibagbagakang nga. Nga ipudnom ti ginatao ni Sandra. Tabarang agbain. Di mo ba't kaya? Manong, Malala. Awan tirumbang nga pagsangitam kabagis. Tasaanan alimpyo ti panagpampanunot ni Sandra. Gapo iti naramid na. Kasday, tirumbang kadakwada iti nobyo na. Tawan asida. Di mo'y palubos ang masabidungan ti panunot mo gapulaang iti bukod mo apagimbagan. Pagtalinaadan ti kinasaya at iti kaunggan tapnaawan to ti pagbabawyan. Alagagayam di tan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. Ni Apo Diyos timang tarabay iti tunggal maysa. Agyamanak, tay manugot kang agkita tayo ti dayto yung restaurant. Sylvia. Awan ang yaman na, Lauro. Nagkariak ngagkita ta ita. Naka-order ka ka din. Juan, urayan talahang ta iluto da kanupay. Kaslan naliday ka. Ada ka diti parekol? Kuwang amin, Lauro. Naibusan ti intad mo ak kwarta idi na palabas anawas. Awanan gastusak. Day talaga, yam. Di ka madanagan. Ikan kay ti kwarta inton madamdama. Agyaman aklaunay, Lauro. Muka sa pulong ti kwarta. Di ka gad-gad nga masidag kanya. Saan aparikot ti kwarta kanya? Awan samot ni nanang mo dito'y balayaw, Diyos, apok. Adda ka di napanan na. Itay pelas dos iti malamarimwar. Ngam aging gaita. Saan pa nagawid, Lola? Sa dino tinapanan na ya. Tsak amo, Lola. Di namat imbaga no sa dino ti papanan na. Basta ti kunana, kat uray klatan. Apay, ada ka di masapol yukin kwa na, Lola? Adda ko may paramit ko kang kwa na. Tangdanak mo day. Kasaritak to ni nanang, Lola. No bilang takayat na. Ibagam tag-text kanya ka. Di na ngamin replyan dagiti text ko kang kwa na kat. Wano saan, umaylangan ni Jebalay tagsarita kami anya. Wan, Lola. Ibagak to ni nanang inton sumangpait. Nanang, narabyan ka man. Wan, tanag-date kami ngamin itinobyo. No kasta? Adagaya man nobyum, nanang? Wan, bak nang day jay. No kasta? Saan na masapol magtrabaho ta, nanang? Saanan kabailan na nga itid ti masapsapul ta. Ay ungayam, adati in take out ko amakan para kan ka. Madlaw ang naggapo itinginginain na restaurant day ta, nanang. Wan siyempre,
Kas na ko itay, bak ng tinobyok. Saan tan aparikot ti kwarta, anak ko? Kasaritam to nga rod ni Lola nanang. Imay ngamin itay. Kat salsalod-sudon na, no kahit mo ti patangdanan ken kwa na. Tadda ko makano ipaaramid na ken ka. Saanin iti anya pa'y laaga po ang makipurdiya da tao. Kat adnamot tan timang suporta ka data. Oh, kita am ti wallet ko. Ado manin ti kargana. Aywan nanang. Anya ti kayat mo ang merienda, Mari Eden? Ne, libre na kaya, Mari Silvia? Wan, siyak ti makamo. Ne, ada nga rod pagbayad mo. Adda ilibre ka ayan no awan kwarta. Kita ang ti wallet ko. Ado ti kargana. Ne. Ala, nagadumang hagpay sumare. Kas na di ka ngamin mamati kanyak, Mare. Nangalaam nga iti kasta kadakkel a kwartam. Secret. Ala, ang mga no nagtaod mo't iti dakas day ta kwarta. Di ka madanagan. Saan ko at inakaw ti kwarta nakitam. Intad dala ang kanya. Sigurado ka Wan, ala, ibagam ket dinoan niya ti kayat mo ang merienda ta ilibre ka. Agawa tani, adda pa'y papanak no madamdama. Nay, naimbagman ta na kaumay ka, Silvia ka nakan. Napan kayo kanumot ijay balay idirabi ko na ni Diyos, ante. Ay wan, anda ko mga rodi paramid ko kan kano kayat mau. Tangdanan ka. Pasensya kan, ante. Ngamjak masango ti makipurdiya ita. Ay, kastaya. Ni Mari Eden, ante. Amangan no kayat na day dyan. Ay, ada nga ta di tabalay da. Wan, ante, adna. Pasensya kayon tamanipod ita. Awanin planok ang makipurdiya pa'y. Si kaman ti purdiya, Eden, balasang kaw. Agdala ko maipadalos ko kahit. Ay ka, wana na. Mabalinta sa anak matabisi ita. Saan ka no mga minamasangon ni Silvia nakakak ti makipurdiya? Ay na, kasano kat adon ti kwarta na day jak kumarek, nana? Ado ti kwarta na. Wana na. Impakita na ti wallet na kanya. Na, pangalaan na kumay ti kwarta na ngay. Kat saan mga agpaw-paw itjay ex na? Diyak mo, anana. Di namat kayat nga ibaga kanyak. Santa na pagsaritaan ti may papan iti day tabanag. Ada siguro mangmangtad iti kwarta na Iso ang masaduta na makipurdiya. Agasaman, mare. Iti gayam sikat nga universidad ti pagadadalan ni Diyos nga anak mo. Aywan mare. Saan laang asikat, mare? Nangina pa'y ti matrikula ijay. Ay na, naimbag man ta masuportaram ti panagadal na. Nga oray nangina ti babayadan ijay. Ay, kat siyempre, mare. Adda ti kwarta kanya. Kat, anya nga ti kurso di anak mo. Engineering, mare. Ay, adan to nga rod, engineer nga anak mo, ano kwa? Ayun na, mare. Agurayak laang iti manu atawan. Adamat tanti engineer ko. Ay na, naimbag ka pa'y mare. Uri saan ka ngagtrabaho kat mapagadal mo latta di anak mo. Kasapulak ti kwarta, nanang. O sige, siya kun ti makaam mo, anak ko. Adapay ka di kwartam? Naibusan. Ngam siya kun ti mangipamuspusan iti dayt na. Di ka madalagan, anak ko. Basta saysaya atam ti panagadal mo, Wala nang. Di kay madanagan. Saan kumatabaybay ang ti panagadal ko? Awagak pa'y tinobyo. Dumawatak iti kwarta ken kuana. Tapno adda gastusan ta. Kasapulak ti kwarta iti kabitan na panawan, nanang. Agya mo na kiti oras mo, Sylvia. Awan anyaman na, Lauro. At to iti kwarta, adaw-dawatem. Sobrang samot da ito Awatemon, para kin ka talaga da itang amin. Inton maminsan tumanan, ha? Wen, i-text kang to, no kasano.
Wano saan? Sikan to tag-text ka niya. Wan, ala, agsaganak nga rudan. Tanaskan nga agawid na sakbay nga agalas 5. Mare, nakitak ti lalaki akadwam idi na minsan nga aldaw Lalaki? Adaya mo? Ni Lauro dayjay saan ka di? May sa kadagitibak ng akabaranggayan tayo. Shh! Taniwat mo man mo't, Mare. Agpudno ka man, Mare. Adda ka di relasyon nyo iti dayjay Lauro? No addaman relasyon mi, awanan bibiyang mo iti dayta, Mare. Ay, isumot lagayam nga do ti kwartam, ha? Ay, kabit na kan samot dayjay baknang. Panunutam no anya ti kayat mo a panunutan. Basta siya, pakaragsakak tar alamidan. Tinapatag, ado ti kwarta. Sa anak nga agrigrigat, akaskan ka. Ala, kaano pa anang rugi ti relasyon nyo? Nabayag mat basita na. Apay, adda problemam iti relasyon mi kin ni Lauro, Mare. Ay, kwa. Kasta talaga ti piyag. Rumbang lang nga agbalin tayo a praktikal ita a panawan. Grabe mat dayjay ako, Mare. Manakibiyang. Sino na nang? Dayjay amari Eden umapal kanya kanak ko. Umapal ka data. Ngamin, uray sa anak nga agtrabaho kat addalat ta kwartata. Mapagadal ka pa. Managapan mo't gayam ti gayim mo na. Umapal at talaga. Taaging gaita kat agrigrigat latta. Iso asika, lalaingam, tapno makagradwar ka. O, kita ti anak ni Eden. Di na mapaadal iti sikat apagadalan. Iso nga apalan na ta. Wan nanang. Mano abulan langan kitag turpusak matan. Numapasamak dayta, di karkaron nga agprogreso ti biyagta, anak ko. Kan nakarkaro nga apalan data dagiti kalugaran tayo. Numapasamak dayta nanang. Eden, balasang ko. Pudno ay ajay nanggag ko asayang gusang. Adda ka no karelasyon ni Silvia abak nang diti lugar tayaw. Ha? Ibagaman ti pudno kanyak balasang ko. Kwa nana. Pudno ka day. Ay. Uwan, nana. Amom no asino day ta alalakay? Kwa, ni kano Lauro. Ay, nilangan Mari Silvia ti kasarita yun, nana. Ay, jak kaya ti makibiyang itibiyag na. Tamangan no panunutan namanan nga apalak. Sana nasaya at ti kastangar aramidem kaanakaan. Apaya kastamot ti bagbagayo, anti. Ti pan nakirelasyon mo ken ni Lauro, Sana nasaya at amumot nga da asawa na. No si bibiyag lang dagiti dadakkel mo, ay, sigurado alapdan da kay ti kastangar aramidem. Ay naanti aya, praktikal ti biyag itan. Di bali akabit da tao, tinapatag, ket adda ti magastos a kwarta. Anya, ay una yan, proud ka pa iti kastangay bagbagam. Ay wana ante, proudak iti bagi, ngamin, inayat nak ti may sa abak nang. Ha? Nga mabalin ka di ante, no imay kayo, tapno sermunan daklaan, mabalin yun ti pumanaw. Saan ko nga obligasyon ti agpalawag ka na kayo? Ay nakaanak ka, nagpanunot ka na imbag. Tanumaamuan ta asawa ni Lauro dayta, ang mga nonya taramidin na. Saan kumapay mat nga ita, ante? Di na kumapay maamuan, tani, agad-adal pay lang ang di anak ko. O madani matkit din ati graduation na, ngam kasapulan mi pay ti kwarta. Aniya? Hello, Lauro? Nakaawag ka may. Adda ka di ti masapul mo. Kasapulak ti kwarta. Manuti ka sa pula maya. Sika, numano ti kabaalam nga itad. O sige. Kita tangaron iti sigod at ambayan tayo ton rabi. O sige, bye. Silvia Mare, agdinamagan dito'y lugar tayo ti maipapan kada kayo ken ni Lauro. Awan bibiyang ko, di uray pa'y maamuan tintero asa nga lubungan. Kaasimot ni Josh nga anak mo.
amangan numabuli. Nalaing atao ti anak ko, Mare. Saan abas na agpa-apekto day dyan? Ay na, Mare, agpanunot ka kumaan na imbag. Amom si ka Eden, talaga kontrabida ka. Amo ka, umapal kayo kanya, gaputa uray kastuya, ado ti kwarta. Saan akas iti daduma dita, legal da nga agpaiso nga asawa, ngam agrigrig at damat. Nakagradwar kamot laangan anak ko. At damot laangan anak ko nga engineer. No sana gapo kada kayo nanang. Saan ka makaturupos iti panagadal ko? Anya nga yan ti plano, manak ko. Agtrabaho ka bayatan ti panag-review. Agboard examak. Kat no makapasaak, makaalak to ni ti lisensyak. Aywan, mayat day ta plano, manak ko. Mabalin yun asinaan ni Tata Lauro nanang. Kasta talaga ti plano, kanak ko. Saan tan akasapulan ti kwarta na. Pangaasim tasardengan na kamin, Lauro. Anya? Jakon kaya tagbalin akabit. Saan ka nakasapulan? Itata nakaturuposan ti anak mo? Kasta mo ti ibagam? Ulitak, jak kaya tagbalin akabit. Kayat kun nga urnusan ti biyag ko. No kasta nga ron, isublim ti kwarta ngayon inted ko king kaide. Itian niya aga po. Nabayadak mo't dagiti inted mo akwarta. Saanen amasapol abin-sabinsaak nga ibaga dagiti imbay bayad ko kan ka. Ha? Agawit kan. Pangaasim tadi kan umay dito'y balay. Amangan noan niya pa'y ti maaramid ti anak ko kan ka. Numasangpetan na ka dito'y balay. Ada sorpresak para kada kayo nanang. Anya day ta anak ko. Nakapasa ako ni ti board exam. Ay na, congrats anak ko. Ay na, umapanlakit di dagiti kalugaran tayo. Nagparami da kiti tarpulin nanang. Iso ti display yu ti sangwanan ti balay. Wala, tapno makita dagiti lumablamas. Ken maamuan da amay sakan nga engineer anak ko. Motor mo ka diti insangpot mo, anak ko. Wen nanang. Ay katmayat nga rod tadda service mo. Ay wen nanang. Amuyo ka di. Maditi pa nagkita da lola ko ni kan Auntie Eden. Idi nakita dang adda motor ko. Anya kumapay. Umapal damanin iso akas na. Dahiti balay ti sumaruno ayor nungak nanang. Yan tangay adamot ang trabaho. Agi patakdir tayo ti dakila balay ta. Tapno ad-addang umapal lagi ti managapal at tao. Tay balay akas la mansyon ko, maanak ko. Mabalin mo at nanang. Napintas to ti disenyo na. Tasyak ti mang plano iti balay ta. Ay na, magagaran akon nga agnaid iti dakkel ken napintas ang balay, anak ko. Agrubat ka din, anak ko. O nanang, marabyanak tong agawid. Ni, sa dino ti papanamayan. Berti ti gayem ko nanang. Agpa-night swimming ka no. Ana, awan parikot no may papan iti day taabanag. Saan ka lapdan, tapno makarelax ka man. Agyaman nanang. Di ka madanagan. Adda motor ko pag service ko. Saan na ka maturog ijay? Alaam-laangan ti duplicate ti susi ti balay. Taamangan no jak mapuutan ti isa sangpet mo. Wen nanang. Ay, asino mat dayto nga awag. Amuna apan naturog. Umaw-awag kitin. Hello, asino dayto Hello, madam. Ha? Asino dayto Madam, anak yung katitagnagan iti Diyos. Juan, apay ka di. Nadisgrasya ta anak yung ma'am. Anya? Saan? Saan apod na dayta? Sa dinutayan na! Diyos, anak ko. Apay nga embate nakmat.
Nakakaasimot anak mo kanakan. Ay, kasano ka itan ngay. Diyak ka mo, ante. Diyak kon mapagsusurot ti panunod ko. Diyak pulos ni namnama mapasamag ti gasto eh. Ay, anyati ko na dagiti nag-imbestiga ngay. Nakainom ka no ni Josh? Wanante, nakainom tanaga po iti birth yan. Ay, una yun, tigas-gas at anak mo. Kaano lang nga naggraduar, ngam natay matan. No amok lakas tayo ti mapasamag. Diyak ko mapinalubusan ti anak ko. Nala, agbalin ka kumaan na tibkar ka anakan. Masapul asarang temdag iti apan nubok iti biyag mo. Anya ngayon ti planom ita, Mare Silvia. Diyak pa'y amo, Mare. Diyak makapagpanunot, anay mag. Aging gaita. Diyak maaklon ti kaawanan ti kakaiso ng anak ko. Amo ka na sakit para kan ka tinapasamak. Ngam patib karam ti pakinakam mo, Mare. Diyak ang muno kasano amang rugi akmanan. Aywan, agsapsapol iti dishwasher ti gayem ko. Amang ano kaya't mo tagaplay ijay? Sa anak pa'y anak kasagana nga agtrabaho, Mare. May mayat mutlaeng, no adda pa ka kumikumam. Tapno saan ka amaburyong dito'y balay mo. O anya, kaya't mo tawagak di gayem ko? Ala, sikat ti makaam mo, Eden. Diyos ko, adtoyak ita dito'y simbahan. Tapno umay agdayaw, kan agkidaw iti pamakawan mo kanya. Gapo iti nagpasulak, iti kalabas. Pakawanan na ko, Diyos ko. Gapo iti panakikamalalak. Kan iti kinalastog ko, iti kalabas. Ikari kadya kun ulitan day jay ngayon aramid ko. Kat agbababawi akon. Katagyaman nak, tainikan nakpay iti gundaway ko ngagbalbaliw. Dayto yung arod ti dawat ko. Itinagan ti Ama, Anak, kan Espiritu Santo. Amen. Rumara kundi ti simbahan. Adumat lat tagayam ti umay agkararag dito iti kastoy nga oras. Aguray ka. Tinaka-wheelchair itiruar ti simbahan. Kasla mairupa ka. Silvia, kumusta ka na? Lauro, kung nagtupay kat asika, naka-wheelchair ka matan. Wen, tanakapsuta kon. Manipod na atake. Anya, Imay kakadimat nagkararag. Wan, Lauro. Imay kamay nagkidaw iti pamakawan ni Tiapo akas kanyak. Wan, Lauro. Agpada ta. Kanayo nak nga umay dito simbahan. Kanuray na daki di balay. Kanayo di pa nagkidaw ko iti pamakawan ti Diyos. Gapu iti nagbasulak iti kalabas. Wan, Lauro. Kat agyaman ta iti Diyos. Tainik ka na tapay iti gundaway tangag balbaliw. Kat asino nga ro ti katnuam. Jaya pukok. Iso ti mangkoy-kuyog kanyak. Nakapsot mo't tanda asawak. Iso nga dalaang mati di balay. Sige nga rod, Lauro. Panawan ka na. Kat pagyamanak mat ti aduan ay tultulong mo kanyak iti kalabas. No pa'y basol day jay nga inaramid ta. Pagyamanak latta dagiti na itultulong mo kada kami nga agina. Naimim nas dagbyag no pasiga kinasaya at ti maiwayat.
Alaga gayam, di tan tinagpatinggaan, day tanga istorya, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. Niya po Diyos ni Mang Tarabay iti tunggal maysa. Anak, nasaysaya at latamot nurumor ka dito'y silid mo. Madino ka na yun kalatan nga agkulkulong anak ko. Kitaam, uray kala pumuspusyawan, tadi ka mo ngamin rumrumwal. Apay, pampanunutom ka di pay laang ni Carl. Ay, awanan iti panunot ko day siya alalaki nanang. Kan maysa, saan nga iso ti pampanunutak? Kasla kayat ko lati agaliwaksay. Umadayo akpay laang. Sika anak ko, noan niya ti amom apagsayaatan. Sana bale, ta-online mo ti trabahom. Di kalapdan, taamok akabailamon ti bakim. Aramidem noan niya ti pakalagan ang tirik naman ako. Agyaman nakitiki naman nakaawat yun nanang. Ngam, damag ko nga agkasar ka nun ni Carl. O nanang, ay nalapit talaga nabirukan ng ti babae akap-kap na kan na. Naklon kumatkit din asa na siyak ti babae para kan kwa na. Tano siyak man bilang, saan ko maanatuukan amang ururay kanyak? Ala anak ko, talaga siguro asaan ada kayo tinaikari para ititunggal maysa. Kita man no anya da ito'y nakasobre nga nyawat ti kaaruba anak ko. Para ken kakanumo da ito'y. Gaputawan makita da tao dito'y balay, imbati da kanu di ta kaaruba. Ni, anya ngay da ito eh. Kita man? Ni, wedding invitation mat nanang. Asino ti agkasal? Ha? Da Carl kan tinobya na nanang. Ay, no siyak lamay sa. Nasaysaya at siguro no di kan dumaray iti kalaysada anak ko. Amangan no ad-adda masakitan ka. Iso nga ro da pampanunutat kumati umadayo pa'y lahaan. Sakbay adumtang ti kalaysada nanang. Ngam, jak mat kayat nga ibagada ajak pa'y naka-move on. Kat, apay, naka-move on kan ay talaga anak ko. Naklon kung tigasat ko ka ni Carl nanang. Tijak lama ikari kat no kabaulak pa'y nga tatagtalak manan iti sabali alalaki. Agyaman na, tadimar ay kay ti kasarmikin ni Carl, Vina. Kunakit di ano, di ka makadaray. Kinapod no na, kayat ka ngamin ama-am-am mo. Kasta ka di. Napintas dito ang babae. Iso siguro na in love ni Carl kan kuha na. Apay akaslawan mo't mariknak agura kan kuha na. Nalagaan mo't tiriknak iti dito ang babae. Oh my God, ijay sangot ti pagtugawam. Ay, kuha, oray saanan. Dito yaklatan likod nga agtugaw. Diyak ngamin kayat nga adama ko na dagiti makaamam mo kada kami ka ni Carl. No apay nga adak dito eh. Amangan kit din no atapan da nga umayak mangriribok. Ha? Ay, sige nga Rod, panawan ka pa'y nga Rod dito eh. Kunak ajak agsangit. Ngamjak matlat na magawitan tirik na kabayatan ti panang buy-buyak iti kalay sa na Jeren kan Carl. Tinasaya at agawid ako na. Jak kabalanan ti kastya marikriknak. Excuse me. Miss, ato iti tissue. Amangan ka sa pula. Ay, no thanks. Sige, panawan ka na. Mabitlaan, miss. Ha? Okay ka kadilaan?
Wen. Sige, tagawid akon. Mabaling ka din nga urayan tabit amalpas ti kasar. Tay tulod kan nga gawid. Ayon gayam. Siyak ni Jetro. Kapsat ko tinobya. Ni Jeren. Kasingin ko. Anya? Saan dang agkaingingas? Ngam, nataar da ito alalaki. Natangos ti agong na. Ay, sige, mapanakon. Miss, mabitlaan. Nas ka na makapanawa kadagos dito eh. Saan narumba nga mamamunak da ito alalaki? Unay matapan na kairan-rananan. Nagado ti mabalin ko ang mamam mo. Ngam jay pa'y kabsat ti babae anang isukatan ni Carl kanyak. Si Kavina, at da ilimlimad mo kanya-kanya. Sino tayo gwapo ang lalaki ang naggapo dito? Sino ang lalaki? Katno si Kapila ang tibisita kita nga aldaw. Katno da nadanunak akot siya dita paraangan nyo itay. Pasaray kumita mo't dito'y balayo di driver. Kunak nga ron no naggapo dito'y dayjay. Ha? Anyat lang, Ana. Diyak matan na irupahan na imbag. Ay, sa nga ili siguro ti kaaruba ah. Nga maapay. Bawal ka di ba'y laeng? No, ada sumarong karkeng ka? Nagkasaran ta ex mo. Lipate mo dayjay. Kunakmat ngamin ken ka, ano di mo kaya ti Pinoy, itry mo met ti afam. Nagkalna ka man, Mario. Awan pa iti panunot ko dayta. Ngam numadaan kay ti gundaway, padasa met sayang met day matres mo, nagkuribat-bat laang. Anya? Sika talaga. Apay, naggapuam Jetro. Manipod nagawid ka naggapoy kay Dubai. Di ka matan makaid na dito'y balay. Di talaheng. Ang dala sinarong kara. Apay ang dasawam. Diyak mat makitkita tunggal at dahak dito'y balay. Ay na amumat a super busy ni bayaw mo. Adoon ay ti pakakumikuman na iti trabaho na. Ayun. Amamong ka di dayto'y ababae. Kita. Anyan? Pasigmat nga stolen siya't dagito'y aladawan. Awan ka di tinasaysaya at apan nakaala na. Naghatapot ngamin. Ultimo nagan na. Diyak na amuan. Ngam amu kunti ayan ti balayda. Sinarong ka, Ramon? Sanpay. Nagtali na edak lang iti kalsada. Maguray ka. Kasla mabigbig ko dayto'y Juan, iso dayto'y. Ha? Sino Jeren? Ni Vina dayta. Tay ex-girlfriend ni Carl. Anya? Sika ka di tinangawis ken kwa na iti mismo akasaryo ken ni Carl? Wano ni Carl tinangawis? Siyak, Jetro. Masiguradong nga ta ka nakamubunin? Kasla okay lang ang matkan kwa na ti amin. Tamayat matijar na idiinasit ka. Nga ta, Jeren? Kaslamas siya nakpay ti dayjay babae. Diyak amu ti sawa. Naimbag nga oras mo, miss. Sika. Anyat masapul mo. Kahit ka kumasarong karan, Sige. Sumrat ka. thank you. Ala, agtugaw ka. Agyaman akmanan. Diyak ka muna niya tigagaram. Ngam pasensyakan. Itapay laang. Ununaan kan. Diyak kaya tamang namnama ka kanyak. Amumot siguro na asino akitibiyag ni Carl idi. Nga asawa itan ti kabsat mo. Diyak kaya ta pumaot pa iti panagamamuta. Umdasan da ito'y. Iso pasensyakan. Nga mabalin mo ti pumanaw. Anya? Sapay la kumata maawatan nak. Diyak kaya tilumda ang manangapukan ayat. Umdasan tay na minsan apan nakapasakit ko. Iso pumanaw ka kuman. Baliwak tong harap ti sumarungkar. Kahit sapay la kuma.
Tayo ti sumaruno nga isa sa rungkar ko. Ikanak matan iti gundaway ang makisarita iti napaot ken ka. Kunakon ket, isuday jay tay lalaki ang nakitak idi nga umararubayan. Malasin ko tay kutsena. Jak matlapagan ano dayjay. No bilang anda plano ng agaram kanyak, awan namnaman na. Makapauma pa'y kit din ti makirelasyon na daduma. Aday ta ka manan ako nak. Bitter ka manan. Iraman mo manan ti amin na lalakin. Kung namat lang nakabasol amin ang lalaki kan. Ay, basta. Akat anyat gagaram. Umarta man kid di. Awan ngamin kadwat. Inta agpasalon. Ilibre ka. Nagsayaatan? Nakakotakan sakit di Launay sayang laeng. Tadyak naabutan ni Mr. Pogi. Kadwata ko maarumwar. Ngam, amom ka di akabsat ni Jeren day ja Jetro? Sino nga Jeren? Tay asawa ni Carl. Oh? Really? Una yan ang panakiraranan na. So what? Sumpatang kid din Ipakita man naka-move on kan. Binastad ko pa yan Anya? Ay, sama palin Bawyam. Ay na, saanan. Itanya kumaga po. Kanpat siya kasaanan nga agsubli day jay. Adak man nana. Naimbag nga oras yo. Si kamot gayam barok, umunag ka. Agyaman ak nana. Aywan, awatan nyo dito yung bus sagot ko kada kayo. Agyaman ka barok. Aguray kat ayabak ni Vina. No busy ni Vina, uray saan yun nga yaban nana. Di magasak laeng ta kumusta ko ma. Barok, paspasin siya am kumalatan tay anak ko. Nasingpet ni Vina nga anak ko. Napasakitan lang amin, iso akas jay. Kas lakagura na amin alalaki. Mauwatak nana, di kayag danag. Ada nag-message request kanya. Sino nga tada ito? I-open ko man. Mabalin ti makigayem. Siyak ni Jetro. Sikat ay gayem ni Vina. Saan? Ala, tayo arong kini Vina da ito Replya ka dagos. Sure, kunak. Aday ta, naisend kon. Ala, umawagan. Hello? Hello? Kumusta? Siya ka ni Jetro. Amok agayim na kanibina. Tasi katika na yun ang makikita kakadkadwa na kadagiti pupos na aladawan na iti Facebook. Ay, when? Siya nga rod. Mabaling ka titi makisinaraken ka? Sure. Sa dino ti kahit mapagsarakan ta. Ibagaman dagos. Ay na, kaslalang adda ka dit kong artista. Nagwapo ka gayong magpaiso Jetro. Ay na, naggasa to ni Vina. Saan mo Mario? Ay na, Mars, latan ko ng kanyak Jetro. Oo na, Mars. Ay, sigurado saan nga mo ni Vina ti panagkita ta Jetro. Wano, imbagam. San pa'y? Ngam awan madaga sa panggap ko. Kahit ko kumaamaam mo anay bagjagayim mo. Ngam sana kamay ka ni Tigundaway. Ha? Talaga ka di ako sunadam jagayim ko? Wan Mars, panagkunam ka di katawan na talaga tinamnama kain kwa na? Di ka mapukawan ni tinamnama. Adayo nagugwapo ka nga amang te ex na anang gulib kain kwa na. Ngam damag ko, bayaw mo sa kano ti ex na. Put no day ta Mars. Okay. Hindi ka mapukawan ni tinamnama ko nakmanen. Tulungan ka.
Ay na, siya ti masayangan no paluspusan na kapay lang ti kayam ko. Anyat aramidan ta dito restaurant. Ay na, kat mangan Anya ka kadi. Amumet nga pangalan to enta. Amok ngam itay pala nakatugaw ta dito eh. Di ka matla agorderan iti kananta. Kat aguray ka ngamin Ay, aday tagaya man. Ha? Ni Jetro mati sumungan. Kat adda pa'y igam na asabong. Sige, Vina, panahon ka pa iwan. Enjoy your date. Don't worry, nasingpat ni Jetro. Hoy, bakla! Di nakpanawan! Mario! Ay, nagloko na. Vina, please. Ikan na kumawat iti kundaway ang makisinlingad ka. Pangasim. Di ka di mabain, Jetro. Datan tikit kita ang dagiti tattao. Di na karupanawan. Awan da ka sa panggap ko ka. Mangantalaang met. Kat kinutsabang pa ni bakla. Day talaang tamo ka pamusbusan. Nagatap ka ngamin. Aywan. Sabong para ka. Idisumlat taditan. Aday ton the waiter. Iyag na nagiti in-order ko taroon. Agyaman na ka. Saan na ka pinagkadkadan ita? Nakaragrag sa akak. Ala, mangantaro din. Tapno makaawid tamatan. Ulitek, Jetro. No agaram ka kanyak. Bastad ka na dagos. Vina, Agpapada kayo matla nga lalaki. Amok tumat lang nga aramidam tumat ti kasi tinaramid ti ex ko. di ka kumamutag sa iti kasta, Vina. Saan kami ngagpapada lalaki? Saan nga amin kas iti ex mo? Napudno ti panagayat ko ka. Basta lipata mo day tarik nam kanyak, Jetro. Sorry at talaga. Ayan, dinalaing asawam, Jeren. Api ni Carl. Kan api ang nabartak ka. Basol dya sawam. No, apa akas jeti X na ita. Gabuti panang pasakit na kin ni Vina. Kagura mo ni Vina ti amin na lalaki. Kat karamanak ditan. Agayatak kin ni Vina. Gamday tatagbalbalin na to bang. Awalan panagtalag na iti lalaki. Gapo iti asawam. Tinasaya at ingka maturo. Paruwaram ta asawam kunak! Kag ko makasalita! Apay ka di bayaw? Anyat problema? Agda magkapailangan! Jetro! Anya ka kadi! Apay adinanog mo ti asawa! Kasta terumbanggan ko na. Sige! Lumaban ka bayaw! Lumaban ka! Vina, anak ko. Ni Carl ka di tayo nagkapo dito'y balay. Di ka pampanaw na alukan. Ay, uwan Apay nga may dito'y. Imay nagkid daw iti pamakawan. Ne, apay nga italaang. Idi pa'y kumaa. Ay, uwan nga rod Ngambayan yon. Tinapatag. Nakapagkid daw latta iti pamakawan. At least, limag-anan ti barukong ko. Ngam apay nga itadamot black ay na. Jakon dinamag no nakaalaan na iti dayjay nanang. Ngam may salang ti may bagak. Gunggunana. Hello, Jeren? Nakawag ka mat? Vina, please. Sika na ang tiamok ang makatulong kanya. Ha? Apay ka di. Mabalin ka di ang sika ti makisalita iti kapsat ko. Asar dengan na kuman asid-sideran ni Carl. Dinisuan na pa eh. Kadyak kaya't ama ulit pa'y dayjay. Masikugak pa yan. Kadyak kumakayat ti ma-stress. Amo kasi ka na ang tidangdan ni Jetro. Ay, excuse me ha.
Lobat gaya man ti cellphone ko. Sige, bye. Apay asyak ti pagkidawan na ititulong. Anya ko matibibiyang ko dita. Nga, apay akinabil ni Jetro ni Carl. Iti anya agapo. Ay, tinasaya at awagak man ni Jetro. Ibagak man nga kita kami. Apay nga raramidam ka ni Carl ti kas Jetro. Panunutam kumamat ti kabsat mo. Masikog. Isu ti adda masaksakitan iti kas tangar aramidam. Kahit kulaang nga ikan iti pagnakmanday jata. Kapoy iti panang dadaan na iti panagtalek mo iti lalaki. Yak man na ang mandaan mo iti gundaway ang makastrak di tapusom. Ay ayatan ka, Vina. Jak maklo na gapoy iti naramid day jakar. May ramraman ak agurguraam. Jetro, Di mo kasi marik na. Kurang kanipay amin ngay naramid ko. Tapno mayat naklaang, Vina. kwa, sa anak pa'y anak kasagana. Kabailak mataguray. Uray aguray ak iti mabayag. Basta ikan na kiti namnama. Agyaman nak, Vina. Kinunakmat kan ka asi kala ang tidenggan ti kapsat ko. Ita, mas natalinayan ti panunot ko. Kat agyaman nak, kan no pa'y naladawan ti panagkidaw ko kan ka iti pamakawan. Agpakawanak lat na, gapo iti inaramid ni Carl kan ka. Napalabasan dagi chay. Di mon panunutan. Ipamaisamkit dita atensyon mo iti pamilyam. Sapay dakkel gaya man ti tiyan mo. Wan nga rod, umadanin ti panagpasnay ko. Vina, no adda pan nakaikari ti kapsat ko kan ka. Pagyamanak, ngamin talagang agayat ti kapsat ko kan ka. Patyak adi na kanto paldaangan day jay. Nagayat mo't idin ti kapsat ko. Ngam insukat da. Ngam patyak adi nanto iparik na kan ka ti sakit tinarik na na idi. Ha? No kasta? Damat nagdalanan ni Jetro iti kalabas. Ti amok ngamin kat babaero. Natair nga miyan saan ka di? Agbagay kayon to, panay. Jak may ladawan ti kinaragsak ko ita. Thank you, Vina. Inaklon nagmatlangan. I love you. Mabaling ka din, harakupan ka. Kahit kulayip kas dinala ko sa panagyaman ko ken ka. Sige Jetro. Oh, Vina, kamodyanan na. Agayan ayat na matlangan. Uy, karik. Jak to dadailin ti panagtalag mo kanyak. Kasta akmat kan ka, Jetro. Ay ayatan kamat. Kat agyaman tadi ka napukawan itinamnama. Kat nakauray ka. Apay kumamapukawan na kitinamnama. Kat makikita ka dagiti matam nga damat panagayat mo kanyak. Pinanagnakam no kasano kapudno ti panagayat mo. Saan lang nga siyak? Pati ka dagiti dadakkel kan gagayam ko. Kat awan mo tanti sa pulak pay kan ka. Sika siguron ti lalaki ang naikari para kanyak. Agyaman na, Bina. Agkasarta nga ruten. O sige, sika ti matungpal, Jetro. Amin na pagteng wano pasama kitibiyag tayo at da plano ti Diyos para itidayta. Alaga gayem, di tanti nagpatinggaan day nga istorya, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, niya po Diyos timang tarabay kada tayo amin.